لا تتتب وفيري كبرعيك أنا ما تنبعي كتفيرني لهاريري سلام تخطاتلتنا الشانل كمي كان يخم كمي تخونو سنة كتكوننا وتر من يوتيو إذا الشانل إذا كم وترو أبقع زي هوتنا أبنعنا زوت أن عودي نعاخي عوتات نخد كونو كحجز خل فلتات تمكرو حسابات متبابعي إنسبيريشن زهب شانل يو مبارلو من نريار السدمة بتخكل عوتات سبات بهوت زتك أمولون بالحتاتن تباباتن نسبات جن زي نجروم تنكيلهم زي كونجن أي نجروم نيم simply زي أبهرياتنا السبات زلو بزحات كابزياتن أنا وين زوترني أبزل على درجة عود بس هاللخو أي بلوكم يجن عوتي النفس عوتي ليز غطرانه so إذا نايلو من بتاعت أنت تتكي من علن أبهيوتنا نحنا ون أبتن دولي عودي عوتات كنكون كم نخل رجس أنياه سلزي كنا وعنا نزات حستو كساب موداتا نكتاتلن حنت كاب حنت زبالالتا نطبتاتين توم زبالو تمرتو توسو توم كساب موداتا تختلو مخانكم صبو غيركم تفلطوا شو نزا فيديو كساب موداتا تختاتلوا لايك ابوا let's go alright ارسناي تمرتنا things every high achiever knows but never tells قطر حدا هنرينا talent doesn't matter سب بتفطروا كل سب قالته هبو حزيز مت أبز كله ناي تلفزيونات ويكاتش قال أب أمريكا get talent Britain get talent voice of Germany بلا بلا كله channelات نحادت كلا زلوا بفلا يا موسيقى أنا بسبورت فلو كلا نزلوهم تراي أقول حزري على مين أن برزلنا اتخالك كنت هاي تلك بزح أي رقحنيو مخنياتو سبات نعو همم إلهم كريوس لزي كله سلزي حج كنرينا تالنت زبحال كساب كندو أقداس أيقونن أبهيوت يبلوناتهم أزيوم أبستفل عليه عودي عوتها زخونو سلمنتاي there is rarely such a thing as an overnight success كم دما زبز حسب عودنا بنت أبز غربا بينيام قرماي إرتراوي سايكليست زل على درجة عوتها مزجيبو بمولنا بزعبوك نزارب كنينا بينيام جنا بحنت ليتي أبتا فولاتاست عوت الله يكونن عود كوينو ناينوح عمتات سرحيو حدا ما عاد تبقى ديت مسيو ما بزحت سبقن لو منو مسراي بشكليت هذا مخ جمر كيف اللي جمر نو تي نحنا نريوز لنا عود دايمبر سبات كبرعو كسرحو لو زصنحو ايو تعود زخون سلازي اب حنت ليت ما تعود يلن people who make it big just put in more time and effort in practice than everyone else توم ابزل على درجات دبصحو لعل كالوت فلوي كده سلازلوم ديكونس لعل كالوت سلازدغمون زصعرون practice سلازقبرونيو talent alone doesn't carry it سلازي فلوي تهوبتو هاي بكابون لعلقت كي تراي عبدر فيديو عبكالي نتستوهابكا تخلو تهوبو سرحن صعرن تمكرون ترينين توسيق كالي زبصح يس ابتن اسخاتو هوبا زلكا زياده تسعيركا زقال لينا بعوت بتدغاغامونكم يزبلاني تهوبو خالليخا ابت تهوبو خان تخيتكا يقللكا كاباب كال امبر بتتهوبوخا كي سرحكا كي صعركا تعوتي خازبلجد يلن high achievers don't believe in talent they believe in hard work the sooner you get this through your head the better you will be in your life and your work so talent كلوكا صبغ يسناي نغري لعليو غنتم عوتات سبات اب hard work برتو سراح yes كل غزي زبلا تغاغيمه talentنا مس hard work ماتشن تغيرو ماجيك يزغير لذي تهوبونا فلي تخلونا ندحسسو ندليو نمهرو نعبيو او دما سرح ندير سريحنا نبزل على درجه world level اب درجه عالم ابيت كنا متنخلينا believing that you don't have the talent to achieve your goal is a limiting belief and stops you from working hard بنصارو انا فلي تهوبون تخلون يبلين يلكا امنات ابرسخان تغيركا اسن بعلو حلمخان كتبصحو تخلين زسرق حيليمو ተጠንቀቀሉ ዓበብ ስራትኒ ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል መቸም ኣብቲ ግላዊ ተሕዝቶታት ወይ ካብ ኮርሳት ናተይ ብዙሓት ተማሂርኩም ክትመሃሩ ትደልዩን ከም ዘለኹ ይፈልጥ እየ እምበር ብምኽንያት ምጅማር ናይዚ ዓመት ብዙሕ ኮርሳት ናትና ንሓፂር እዋን ዲስካውንት ጌርናሉ ኣለና ከድኩም እቲ ኮርሳት ካብ ዌብሳይት ወሲድኩም ኣክሽን ውሰዱ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ከዓ ንብል ኣለና ቁፅሪ ሓደ ሪና ኣለና ቹ
nothing will be handed to you in silver plate ብሉ ኣብ ህይወት ኣብ ኢድካ እንካ ተባሂሉ ዝወሃበካ የለን ብፍላይ ድማ ዓወት ድማ ኣብ ቢያቱ ገይሩ ዘቐርበልካ ሰብ ክህሉ ኣይኮነን Of course, life is not fair. There is no such a thing as a level playing field. هيوت معريتن كل معرة ساتف هاي كونتن كم بدما كل سب معرك خون معر عدلاتك وهابلو أوه كابت فترك وهابلو زي عالمنا إنكم ما يتسرعنيا وده هابتام كل جزء قدام النتات كركبيو أب كل عالم أب أوروبا أب أمريكا أب كل بلانيت وده هابتام سلوزخوني أب تزبلس أبيت مرتين كأت عدلالو كل تقولتات يوهابي وده حلافي عدلات وهابي ስለዚ ፕሌይንግ ፊልድ የለን ወዲ ሓላፊ ወይ ወዲ ሃብታማት ዘይኮንና ከም በዓል ኣነ ግን ኣብ ስሬናን ኣብ ፃዕርናን ኣብ ጥበብናን እዩ ዝምርኮስ ትዓወት ስለዚ እዚ መጠን ቀልጢፉ ዝተረዳእካን ስጉምቲ ዝወሰድካሉን መጠኑ ቀልጢፍካ ክትዕወት ኢኻ so if you want something you have to put in work ቶም ዝበዛሕና ብፍሉይ ዝወሃበና ዝሕገዘና የለን ስለዚ ተህቦና ፈሊጥና ንዑ ዕቢና ብዝለዓለ መንፈስ ክንሰርሓሉ ኣለና ዕውታት ንኽንከውን ነዚያ እዮም ድማቶም ዕውታት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዝበፅሑ ኣብ ዝሓለፈ መፅሓፍ የንብብ ነይረ ኣብ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ሚልዮነርስ ዘለው 80 ሚታዊት ካብኦም ካብ ኣቦሓጎታቶም ወይ ካብ ኣቦም ኣይወረስዎን ተራ ሰባት ኮይኖም እዮም ዓብዮም 80 ሚታዊት ናይ ኣሜሪካ ሚልዮነርስ ባዕሎም እዮም እርን ገይሮም እቲ ገንዘብ ስለዚ ይከኣል እዩ 30 ሚታዊት ካብዞም ሚልዮነርስ ድማ ኢቨን ልዕሊ 100,000 ደሞዝ ኣይነበሮምን ስለዚ ኣካይዳ ገንዘብን ኣጠቃቅማ ገንዘብን ኢንቨስትመንት ከመይ ጌርካ ተምጾ ከመይ ጌርካ ትሕዞ ከመይ ጌርካ ትዕብዮ ስለ ዝፈልጡ እዮም ከም ኮይኖም and this is fact ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ፍልጠት ሒዝካ ትዕግስቲ ጌርካ ቀጻልነት እንተሰሪሕካ እንተሒዝካ እንተዋፊርካ you can financial ዕቤት ከተምጽእ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ so all right so what do we ኩሉ ግዜ ድማ ሓይልና ውሽጥና እዩ ተኻልብ ደገ ዘሎ ገዲፍና ንሕና ፓወርናትና ኣብቲ ንሕና ንኽንቋሃፅሮ ንኽእል ንኽንሰርሖ ንኽእል ንኽነበርክቶ ንኽእል እዩ high achievers know that they can control everything around them but they can control their own effort ኣብ ህይወት ኩሉ ነገር ኣብ ዙርያኻ ዘሎ ክትቋሃፅሮ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እንታይ ዳኻ ክትቋሃፀር ትኽእል እንታይ ዓይነት ክእለት ከተበርክት ትኽእል ክንደይ ክትፅዕር ትኽእል ክንደይ ግዜ ከተጥፍኣሉ ትኽእል ናባኻ ይምርኮስ so ዓለም እንታይ ትገብር ኣላ ሰባት እንታይ ይገብሩ ካሎ ብዘይገድስ ንስኻ ብኸመይ መንፈስ ትሰርሕን ትፅዕርን ኣለኻ ንሱ እዩ እቲ ናትካ power this is why you work hard why they work hard and don't complain about their life okay ዕውታት ሰባት ከማርሩ ግዜ የጥፉን እዮም ምክንያቱ እቲ ንኸተማርር ዝድርኸካ ዘሎ ስለ ዘማረርካ ይቅየርኒ ስለዚ ንዑ ረሲዕካ ንስኺ ኣብታ ህይወትካ ፃዓር ዕውታት ሰባት ነዚያ ይፈልጡ እዮም ቶም ካልኦት ከምዚ ኮይኑ ከምዚ ጋጢሙ ከምዚ እናበሉ ኮለል ክብሉ ከለዉ they focus on their life and they work hard they know that complaining doesn't help they keep a positive attitude and do the work ስለዚ ብመረረን ጭንቀትን ዝመፅእ ለውጥ ስለዚ የለ ናብ ስራሕን ናብ ትምህርትን ፎከስ ገብሩ ቁጥር 3 you will fall flat on your face yes ዕውታት ዝፈልጥዋ ቀዳመይቲ ምስጢር ናይ ዓወቶም ድማ እዚኣ ኣብ ህይወት ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዕዞ ናይ ህይወት ክዕንቀፉ ክወድቁ ክሽገሩ ክሓምቁ ከም ዝኽእሉ ይፈልጡ እዮም ስለ ዝወደቑ ግን እቲ ገይም ናቶም ተወዲዩ ማለት ኣይኮነን we have to understand this እዚ ክሳብ ዘይተረዳእና ክንብገስ ንኽእል ኢና ከም ካልእ ሰብ ሓደ ግዜ ክልተ ግዜ ምስ ወደቕና ግን ጠጠው ንብል ኮይንና እዚ ድማ ንዕውታት ካብ ዘይዕውታት ዝፈልዮም እቶም ዕውታት 10 ግዜ ወዲቖም 20 ግዜ ወዲቖም መበል 21 ግዜ ክዕወቱ ከም ዝኽእሉ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ክትወድቕ ከለኻ ጠንቀፍ ከለኻ ሽግር ከጋጥመካ ከሎ ብድሆ ከጋጥመካ ከሎ don't stop ጠጠው ኣይትበል ክትቅፅል ኣለካ of course በሓደ መንገዲ 10 ግዜ ሓደ ዓይነት ጌጋ ግበር ንብል የለና ተበላሓት ድማ use your mind ርስኻ ተጠቀመሉ so high achievers know that they will experience failure at some point in their lives no matter how smart you are or how hard you work you will get knocked at some point ስለዚ ኣብ ህይወትካ በሊዕኩን ንፍዕኩን ምሁርኩን ኣይትኹን ክትወድቕ ኢኻ ጠንቀፍ ኢኻ ከጋጥመካ እዩ እዚ እቲ ምስጢር ግን ከመይ ጌርካ ክትንሳ ኣለካ we all make mistakes but high achievers are able to get up and brush themselves off after mistakes yes ክትወድቕ ትኽእል ክትጠንቀፍ ትኽእል ዕውታት ሰባት ግን ሓፍ ኢሎም ካብኡ ከም ብሓድሽ መንፈስ ብሓድሽ ጥበብ ብሓድሽ ኤነርጂ ከምኡ ድማ ካብ ተመክሮ ሓንሳብ ምስ ወደቕካ ልክዕ ከምቲ ናይ ቀደማ ይኮንካ እንትኸይድ እንታይ ከም ዝወደቐካ ድሮ ፈሊጥካ ኣለኻ ስለዚ ካብኡ ተማሂርካ ንቅድሚት ብምኻድ ክዕወቱ ይፍትኑ
ንስኻ ንስኽውን ከምኡ ግበሩ so if you want to be high achiever you have to keep turning up improving happiness gradually and those that continuously improve that end up to be success so كل ጊዜ ዕቤት ለውጢ ንእሽተይ ብንእሽተይ እናተደመረ ዝመጽእ ከም ዝበልና ቀልል ኣብነት ናይ ቢንያም ዓወት ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝመጽ ይመስለና ንብዙሓት ካብ ነዊሕ እዋን ቀጻል እናፀዓረ እናደኸመ እናመሓየሸ perfection እናገበረ ኩሉ ግዜ እናፀዓረ ከይዱ እዩ ናብ ዝበጽሑ ገና ሕጂ እውን there's a lot to go ስለዚ step by step always break by break ብሎ ዊል ስሚዝ ሓንቲ step after step ቀጻልነት ዕቤት ቀስ ኢሉ ዝመጽእ ተዓቢ ዓወት ናትካ እዩ ብዙሓት ዘገርም እምበር ነቲ ዝዓቢ ዘሎ ቀስ ኢሉ ከም ዝመጽእ ይፈልጥ ዕውታት ድማ ነዚያ እዮም ዝፈልጡ ነዚያ ድማ ኢና ካብኦም ክንመሃር ንኽእል Number 4, you can't control everything. Obviously, ኣብ ህይወት ንኹሉ ክትቋፀሮ ኩሉ ኣብቲ ትቁፅርካ ክኸውን ኣይክእልኒ ኣምላኽ ጥራይ ንኹሉ ክቋፀር ዝኽእል ሰብ ንኹሉ ክቋፀር ኣይክእልኒ So, high achievers know that they can control everything that happens in their lives. Instead, they do their best to avoid negativity, distractions, and other obstacles by eliminating them as quickly as possible. So, እንታይ እዮም ዝገብሩ ሰብ ኩሉ ነገር ክቋፀርዎ ከም ዘይክእሉ ኣብ ህይወት ይፈልጡ እዮም እንታይ ዳዮም ካብ እንታይ ትንቀቑ ካብ ዘየድሊ ዕንቅፋት ስሕተት ሓንጎሎምን ኤነርጂ ናቶምን ዝሰርቀሎም ዕንቅፋት ንዑ ኣወጊዶም ኣብታ ዕላምኦም ኩሉ ግዜ ኣተኪሮም ኣብ ክሰርሑ እዮም ዝፍትኑ ሰባት ክጻብኡኻ ኩነታት ክቀያየር ዝኩሉ ግዜ ኣሎ ኩሉ ክመጽእ ይኽእል እዩ ንስኻ ግን ኣብታ ንስኻ ትገብራ መዓልታዊ ትንሲኻ ኩሉ ግዜ ዕላማኻ ሪኢኻ ሓንቲ ስጉምቲ ናብቲ ዕላማኻ ሓንቲ ስጉምቲ ናብቲ ናይ ጥዕና ዕላማኻ ኣብ ናይ ቁጠባ ዕላማኻ ኣብ ናይ ቢዝነስ ዕላማኻ ኣብ ናይ ትምህርቲ ዕላማኻ መዓልታዊ ኣብ ናይ ሓዳር ኣብ ናይ ፍቕሪ ኣብ ናይ ስድራኻ ዕላማኻ ኩሉ ኣብ ኩሉ ንእሽተይ ስጉምቲ ከተበርክት ፈትን እዘን ኣበርክቶታት ትገብረን መዓልታዊ ድማ ኣብ ውሽጢ ዓመት ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት you will get there ስለዚ እዚ ድማ ምስጢር ናይ ዓወት ዝበሃል ማለት እዩ they don't waste time complaining and blaming others ስለዚ ግዜኦምን ኤነርጂ ናቶምን ከማርሩ ኣያጥፉን እዮም ግዜ ኣያጥፉን እዮም ምክንያቱ ግዜ ካብ ተጥፎ ክትጥቀመሉ ይሕሸካ they stay positive and keep moving forward no matter what ስለዚ ኩሉ ግዜ ዝሰርሑ ዝቕየሩ ሰባት እዮም ፖዚቲቭ ኣራያ ኣወንታዊ ኣራያን ኣመለኻኽታን ዘለዎም ነቲ ዘሎ ተጻብኦ ብጽቡቕ ሪኦም ክሰርሑሉን ከዓብዩን ዝፍትኑ ከተማርር ከለኻ ግዜኻ ተጥፍእ ዘለኻ ኤነርጂኻ ተጥፍእ ዘለኻ ንዑ ተጠቂምካ ኣብቲ ተማርረሉ ዘለኻ ዓውዲ ንእሽተይ ስጉምቲ ክትወስድ መፅሓፍ ከተንብብ ዲኻ እዛ ቪድዮ ክትሰምዕ ዲኻ ስጉምቲ ክትወስድ ዲኻ ክትመሃር ዲኻ እንተፈቲንካ ግን ንስኻ ልዕሊ ካልኦት ዕውት ኮንካ ናይ ምውፃእ ክእለት ኣለካ High achievers focus on what they can control and ignore all other superficial details ኩሉ ግዜ ድማ ኣብቲ ንስኻ ክትቋፀሮ ትኽእል ኣነ እንታይ ክቋፀር ክእል እታ ግዜናተይ ብኸመይ ክጥቀመላ ክእል ንዓይ ኣብ ተርባሓኒ ንዓይ ኣብ ትጠቕመኒ ንዓይ ኣብ ትዕብየኒ ንቅሓት ፍልጠት ኤነርጂ ሓጎስ ምዝንጋዕ ኢንተርቴይንመንት ኣብ ዝህበኒ ከሕልፎ ግዜ ይሕሸኒ ካብ ዘጨንቐኒ ዘባእሰኒ ዘሕርቐኒ እሞ ከዓ ዝኾነ ለውጢ ክገብረሉ ኣብ ዘይክእል ካብ ዘጥፍኦ ማለት እዩ before we go next ሕመረት ዓወትን ሓጎስን ኣገዳሲት መጽሓፍ ኣብ ህይወትና ክትጠቕመና ትኽእል እያ ሊንክ ለኩም ወሲድኩም ተደንቢብኩማ አንብቡዋ ይብለኩም we will continue number 5 you'll be criticized when ስራሕ ዕቤት ለውጢ እንድሕራሉ ኮይኑ ጎኑ ድማ ነቐፌታ ክመጽእ እዩ high achievers know that they will be criticized at some point in their lives it's practically guaranteed ኣብ ህይወትካ ሩእይ ዓወት ዕብይ ዝበለ ዓወት ከተርኢ ተጀሚርካ ነቐፍ ዝጸልኡኻ ዝነቕፉኻ ዝጻቡኻ ማዕረቶም ዝፈትውኻ ከጋጥም እዮም ርግጸኛ ንቢንያም ኣብዚ ግዜ ኩልና ነጠቃለና at some point ገለ ሰባት ከም ዝጻብዎ ዝፍሉት እዩ we know that this is guaranteed you're going to rub someone the wrong way and they're going to criticize you for it so ገለ ነገር ክሰርሕ ተጀሚርካ ኩሉ ግዜ ብፍላት ብዘይፍላት ወይ ድማ ገለ ትስኻ ትሰርሑ ንገሊዮም ወቐሳ ኮይኑ ክስምዑ ምኽእል ክጎድኦም ይኽእል ገለ ኾኖም ምኽእል ስለዚ ዝነቕፉኻን ዝጸልኡኻን ዘዳኽሙኻን ክመጽዮም ኩሉ እዮም ኣብ ዘመነ ሶሻል ሚድያ ዓዊሎም ወጽዮም ከጥቅዑኻ እውን ክፍትኑ እዮም ስለዚ ነዚ እውን ተጸበዮ ዕውታት ይፈልጥዎ እዮም ነዚ ሸለል ኢሎም ድማ ይኸዱ a high achiever don't let criticism get to them they just brush it off and move with their business ኩሉ ግዜ ዕውት ተርኾንካ ኣብ መንገዲ ዓወት ዘሎ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዓወት ዘሎ ነቐፌታን
نيجاتيفيتين بزعبهم كله خمس خلي فلتيهم سمعهم نعوشلا ليلهم أفتح علامة ما تفكرهم بمقص عليهم نما إنها تعودوا زخيد متن عود كان عبيه زخده متنو زسألو خان criticize قبرو خانون كبرتعيهم getting criticized shows that you're actually taking a stand so نغفيتا دما كل زي خبيد مت نسخات عب خمسة لخان زرس راح تسرح كمسة لخان ناتكا أبركتو ناتكا سرح ناتكا نجر significant ناخونا ويكا روي ناخونا كما تقولوا تنغفيتا دما نحيلي مت هنياتو نقول زي حق السلة يكونه صبو نجر نعاها نخالوت حماق خون غلي ولا تزبلت نجر بحماق زريو بزحات سلة زخونه. Number 6 you have to do uncomfortable things زي على درجة عود نخبته دس زي بلكا زي سكفكا زي برها كنجراتهم كتجبر كتجدديها. High achievers know that sometimes in life you will have to do the things that make you uncomfortable. فيديو أبكر مسبوت إخا زركبة هذا الشاب زي فلت كان قالن حماق زرباب زعبا خمسة عاسد رخان كزرب كبلك خلو تبغى يكونن. Nobody likes that. جين هذا جزء نتنسخ خد جبرة تدلي نتنسخ تبرقته تدلي وهاجاونا له مسوز خيد زي في التنقراتنا له نزي كتقط ما خد كلا لك. They also know that the more uncomfortable those situations are, the higher the reward. لذي متأن تي هذا جزء بزح سب زفراز خونه متأن دما كحسنات العلي مالتي especially أب كاميرا ويا أب كن ميديا دوت برتعنا غفيتان برتع ما نقدر كم تغلي بمتأن دما ناي television stars زل على عبيد مالو. They know productivity and growth are linked to taking actions. So they do the things they don't want to do. So هذا جزء نخد عبي نخد لوات ون صاري ليكا نابنت نقوتن سيخا خد قوي معالتها وكتنبب كتتصنع كتمهار إزز دس بلاسة وحودي زباز حسب تقمسل الدفلت تسكيبلو يقبرو تعوي مقبي شكرها ومقبخ بالعقده ويكون عود سأل سبيل حماق سلازخانك نفس قصعو عبتت عنازل لو يخيط سلازي choices ناتكا sometimes دسكيبلو خاقو ليهم جن نكفالنا يتصبق هيوات نعوت هيوات عنازل لو هيوات سلازليو سنخانا خيسكا كتقبرهم تمرز. They know that sometimes you have to do things you don't like but you so هذا جزء ما نسخة ناخد قبرهم عقمزة لك عقل ناخد قبرهم ده زي بلوخة كتقبرون تمرس على جزء كل عوتها سباتكم قبريهم كلات اللو ما أبو جن أفكر مسوت يوم أبنت بزحت كلات كلو أفكر مسوت يوم كزارو زي دليل خلو خليهم نزس اليوم زهاد ملو تم عوتات كن تواقع نافلوتو ولا دس كيبلهم يقبروه وتسي سلزلوه. مودتا they have a growth mindset ناتهم دما تكند أقداسي. This is one of the most important actually. So كلتا عينت mindset الله fixed mindset and growth mindset. According to Carlos S. Dweck استبعال psychologist طيب لنا fixed mindset زبال حنقوله كله سسرعه كون لا على قطع لا كل نيوزبل امنا زلوه كم زي اب مني زي توقره نجر اب عليو كتوسخلو زي تخل كويني تسمع جروز مايند سيت زبل كل نجر ما تنصعر كالو زي تمهار كان ان عبي خمس خيد يزعمن سلازي ازي دما تالنتن دي تالنتن بلو تالنت لاني انا يبلين ابزي يسرعني زبل زي بلو اب تالنت زي منقد انت تماهيري تمعرت وسريع له ابزل على درجاك بس اخلي له سلازعمن يسعر. High achievers have a passion for stretching themselves to reach their potential. سلازي زوم high achievers نبلهم دما كل جزء نفسهم نبزل على درجة ناخد بزح زقبعة تعرن تبقصوتاتن نفسهم كمتون يوم زفتنو. They have a discipline and focus to keep trying even when the odds are stacked against them. So كل جزء دما ناتهم أتوكرون كم دما نفس خاقتك أبتع على ما حسك إلى سلزلهم أبزل على درجة قوته يبقوا مالتي. سلازي النجارات كنجبرن خلينا قلينا بتحساسبنا قلينا تكنيك قلينا دما أبتي أكايدانا نبابرانا كتغمنا زغل مغريز اللو انت فتيكم ما بليس لايك هبوا نتغيلكم دما أزوتروا بهيوتكم because it will help you نبزح حساباتهم كتاكم سلتغل شير قبروا ناتكم ريتو ناتكم حسابات ناتكم نغفيتاون انتخوني أب كومنت سكشن كتبيكم ينابلكم أب كالس راح حساب من الرغب دحنكم بلوكم تصبغوا تشاو.